nga rabi jak pagarupen. Nga mapasamak ti jak pulos kayat kumamapasamak. Wen, formal nga talaga, dahil nga party Manong Nemy, kata, per nga talaga, kung kumangin, madamat na babae nga akong perda. Iti grupo da Manong Nemy. Nabalik na kami ng pagtangsit Manong Nemy ni Adonis kadigitiya. Ama muna, hey, si kansamit ti kapipintasan ti partner, Adonis. Apay, napipinas pa ti partner yun. Ano, isulaing ti partner mo? Awanin sa bali? Among partner, nasyak agayat, may minsan lang. Oh, palikero ako naman. Saan ka mo at pati ka na kita? Sutildi kita. Abay, magbagadat kastakin ka. Kasala, dilim-limit mo kanyak. Awan, dilim-limit ko kaya ka. Ano ka matilim-limit ko kaya ka? Oh my God. Di mo kayo tuminom? Champagne. Oh, kitang nagiti, tataugan nagiti padam nga babae. Nahimas na dyan. Marama naman. Inimas ko Manong Nemy. Gabot na naimas. Ore no sa anak na mapanik yalaan Manong Nemy ni Adonis siyak a voluntaryo ti mapan. Hanggang Adonis? Ano na dyan inom ko? Apay nga sila maulaw ako matin. Apay, mamaya sa labaso intid ko king ka. Napanak pa yung nangala namin doa. Nemos ngamin. Talaga mabartek ka at pinamidomat, pinamitlom. Maulawag. Itulog na ko sa Jibalay. Alas 10 timbagam kinianti. Imbaga kinianti nga panagawid ko. Kahit mo kading arod. Nga maangot na kaniantim. Kahit mo karod nga asat langam. Agdudunger. Di maamo na nabartek ka. Tapos napimpintas, na yun ang pahay. Ha? Di adada nga, hamom, ti arak. Nabitin ka, adada nga sakit na ulom. Ngem, nakomplituem, napimpintas. Kasta ka di, bitin ka eh. Nasubra ang edikal kalengan na. Yan, so nga, kompleto yun ta. Makalak pa ha, tuminom ka. Kinuna naman nung Nemy, kalpasan na ininom ko may kapat nga baso. Nakat ba? Madimatan ti marikiriknak. Let's go. Itulog na kahon. Hindi pa lang harod. Nagpalamis at pausag iti hotel. Hotel? Diya kaya, Adonis? Inta lang palamis. Kanang pausaw. Ako mati-mati nga rami din ta. Manong Nemy nakalawlawag tinangig kong imbaga na Adonis. Mabanggam ka no lag palamiis ka nagpausaw. Awang ka no mati-mati nga ramidan mi. Imediada kami ni ti uneg. Manong Nemy tinalamis nga kwarto ti hotel. Kanitiya. Hanalok nga kudson. No naman pa nalamis ako nada Manong Nemy nga dagaanganak. Gabot ti arak ninom ko. Siya ako na mismo Manong Nemy tinangikat iti arawatek. Nga tilaeng nga nandirwer ko Manong Nemy iti nga kin babati na bati. Adonis, anya dito nga marikrik na. Sulbarin ta. Ha? Abay, no, Adonis. Kastugayam ti sapsapulin ti bagik Manong Nemy. Kastugayam Manong Nemy ti sapulem no kasta nga makainom ka. Iti kong kunada arak. Nakamay-mayat magusgusto klaunay Manong Nemy iti panangamala panangnanam ni Adonis ka di kiti libibig ko. Nekatnan Manong Nemy ti tapar ti barukong ko. Kita kaslag sarong karan
iti paulong nga atis Manong Nemy ter aramiden na pisel-piselen na Manong Nemy. Ang nagmayat dagta nga panang pisel na hando ni Nalipat ako ti bang magbaga dagiti naganak kaniya kastamat tang kini Auntie Mildred Manong Nemy. Nalipat ako ti amin. Hindi tabalbalsak magtende kiti arakop ken agek ni Adonis kaniya. No amo nang agkan ti barukong ko Manong Nemy sublat ko agkan ti barukong na. Nabiskid macho. Rakel dagiti abs na Manong Nemy. Oh, Adonis. Margie, saan ka ito nga papawi? Oh, parang sa akin ka. Gragsak na. Wow. Manong Nemy impaay ko ti kinabirhen ko kina Adonis karedi nga rabi nga naulit-ulit Manong Nemy nalipata kon Manong Nemy ti panagawid ko nalipata kon nga daman-danagan nga anti nga mangururay sa sangpet ko hawanin ti sabali nga tinarigagayag no saan nga di mandar kinikis ti awis ti nailasagan nga ragsak Manong kadagiti na irot nga rakop kan nabarang agek ni Adonis kanyak. Akas lasana ka mauma Manong Nemy. Nga mang tunoy ti kahit ko tunoyin nga imnas ni ragsak. Aday di Manong Nemy tinang rugyan ti masansanen apan nangaramid mi kan Adonis ti pa nag-check-in. Manong Nemy, iti dandan ni malpas, iti second sem, iti third year, pa nagbasak, iti agbalawak. Nako, sanak matan nga matatngan Manong Nemy. Ada nagpitpitik iti saklot ko. Ni Auntie Manong Nemy iti nakadlawan niya. Margie, Auntie, agdadagsin ka. Ha? He, babayak. Kanamok tila nga. Garaw. Kinugali ti kadagsin. Masigok ka? Auntie na, dilayak lang, masigok ka. Sino tinakasigogin ka? Ni Adonis Auntie. Amo ka din ni Adonis ti amin. Sampai Auntie, jak pinaibaga. Kadi baga ma. Rabag na orang ibagam. Jak pa kaya ti. Hagasawa Auntie. Kaya ko graduarak pa eh. Kahit matungpal ti pa nagbasak, tapno, dapat servin ti, babanog na tatang kininanang, tapno, matungpal ti, ara paabda nga, damat lang kakaiso ng professional nga anak na kada kami nga kakabsat. Ken, tapno, da servin na ti, adon na itultulong mo kanya kanti. Kadabi nga nga inaramid mo. Gabot ang naimas, naganas, kasta. Auntie, kasaritam, de boyfriend mo. Iba ka ikasar na ka. Kahit oray mo pa ikasar ka, kahit nag-asawa ka iton, mamali mo madlatang ituloy ito pa nagbasam? May santulangin katawan? Yung kahit ko kumamad kahit mo gayam, abe ka nga naramid mo. Tawagan mo na dyan Adonis, kaya bagam ti amin. Tinawagak Manong Nemy. Adonis, magdadagsena. Ket? Ano nga ket? Sungbatam siyempre. Sikat ama. Suportarak, mamalin. Yung bagang ikasar ka, I'm sorry.
Di ikasar? Dito Pilipinas, awan ti maminduang kasar. Kaya't mga sawan? Ada nasawan. Iso na lang tawan dito at the job road. 2 months after nga pa nagkasal mi. Naprobaran ti papeles na nagtrabaho sa Canada. Iso nga sa Jai. Next year, sundot pa nagawid na. No, siyempre, nagdan na kami, nag-asawa kami, marbarang no. Adan tumatin potot ko kinuha na. Apitay mo yung baga. Nga? Natasawam. Di mo sinalutson. Api niya, inaram na kadagay mo nasawam. Gamot ay-ayatenka. Awan ti asawak ti danak, may liwak. Ayop ka. Pinagbalin naklaeng nga pagparausam kabayatan nga awan ti asawam. Apay kinalilaw na kadunis. Opoy. Saan ka kinalilaw? Aman pa nangalilaw. Tamukit baro ka. Kamuta ubig ka matpay. Nandiyan nga na ito yan. Sampay nga tao deta. Alis to lang ang solusyonan deta. Alis to lang ang paragreg. Ha? Adamo mo ka doktor. Kinantim. Dati nga doktor. Amo na rita. Alis to lang. Ibagam kinantim. Alis to lang. Hayop ka, Adonis. Amukla ko mga kasto ti klase ti kinataom. Amukla ko ma. Hindi baga kini-anti ti amin Manong Nemy jak napupuutan. Jak impagarup Manong Nemy at tinungpanak. Anti, tinungpanak. Jak kadimat ko na kang bilang kang anak. Impahinak ti bagikeng ka. Binagbagaan ka, saan ka binabayaan? Kang kanayong kapatigmaanan. Anti, nabartega kaming kadading rabi sa maulit-ulit met kaputa. Kaputa na ganas. Itag problema ka. Imbagak kang kaidi nga sa nga mapagtalkan dahil yung Adonis ka man ito naramin mo. Di nagpinati. Hang ka man nga nagsaludsod, di ka man napan nagsaludsod, di ka robada, uno di balay da, no isuna ka talagang awang pa asawa na. Kitam. Di pa nakalilaw mo. Auntie, saan gano'n pala tao dito? Auntie, dati ka nga doktor. Kabaylan niyo rito, auntie. Regregan niyo, auntie. Kinunakit sa bali man nga itong pati nagdistroy rupak. Oh, auntie, saan mo nang ulitin ng ibaga data? Tamang ano sa lang itong pati mo oray mo. Auntie, sa mga parparegreg, pangasi Margie. Nakaaramid kan ti dakilabasol, sakat man na nagaramid ka man ti dakilabasol, nga siyak pairaman, nakpay. Auntie, samot pa yung tao dahil, tagsarigan! Diyo ka di kaya, auntie, sabon ko lulitan ko, nak. Kansaan mo nga paaramid dahil ito sa bali na doktor. Kansaan ka nga aramat ka dagiti bagada kang ka mabalim mo pang paragreg kareta pang pangasim balasan ko. Pangasim. Ipasngay mo dito ang ubing. Nukas pagkarigan ta, makasingan tuman dito ang ipasngay mo. Pwede pa nagbuom ti pamilya. Ngawan to ti mga awan. Ibatim to kanya. Tarapig sa akto pa ilahin, intundak kay Lansona. Haldi, may karim ka di anak, nasam mo parparegreg. Agkari ka, Jack may karian. Agkari ka! Anti, masakta nagdadaglag na sa nakas na. Masakta na, anti!
mi today di matlahay nga pa nagsalita mi kinianti nga naamuak ti palimad na. Among ka di. Nga dahil tatin ang laklaksidan kaniyak. Dagiti naganak kan kakabsat ko kanya. Kaniso tinakabukawak. E di lisensya kakas doktor. Anti. May sakit din nga doktor. Nga kadado di kita patulong kanyak. Di kita pa mismo nga mamukin kakahim ko. Nakadado di kita rinigrig kong si Cook. Nakalalisto yun eh. Tagagam, makaigam yung dakala kwarta. Siyempre, agkalikagom tamay sa nga babae nga marigrig. Uray mano. Aking ka namat lagi dito kabailan da. Tiyamok. Nga mo kakabailan na. Imawan dito malibre. Idag dinamag siguro ngagap abortak. Adumatin umay kanya. Adumatin ti mangibaon. Kadagidag problema. May sak kriminal. Ano ba nalagaan lang direct na kidi kaputa. Ti pamatik at sampay lang nga tao. Tadyak mo katen na talaga nga taon. Nagtalon nga bulan, tiyakon kaya. No dua, kalkalingan na. Malagip mo ti kunak. Nga adjek. Nga di pa nakapagturpos. Idag problema, wet. Nasinikugan ti boyfriend na. Hindi. Iti ayat kong awan ti aganak kabalasang iti pamilya mi. Pinilit ko, Dedi. Dedi Esmer, tap na maregreg. Pinilit ko. Imbagag kang kuha ng masapol nga makapaggraduar, masapol nga saan nga aga nakabalasang, masapol nga saan nga mamuan di kiti peres mi kakabsat mi. Nga isulat ikastoy. Rinegreg ko ti sikog ti kanak. Rinegreg ko ti sikog ti kapsat ko. Pinabot ko. Pinatay ko ti bukod ko akanakan. Ti makadakis. Si marunumat nga natay ti kapsat ko. Anya, Auntie, naamuan da ti rason no hapay nga natay. Naamuan da papa kini mama kini kakapsat ko nga kapo iti pa nagpa-abort na. Handa nga mo hindi na sa sino, pinagpa-abortan na. Himsang kung may sarang tirupak kadakwada, siya klaing doktor kada kami nga kakabsa. Siya kayo hindi pagiganan. Yes, naghatap na kanyak, pinagpudnudak, nagpudnuwak. Tapos tahunay, di pa nang gura na kanyak. Nakayantak pa, hindi nga papatayin mo. Gamot na pinatay ko kano, tibukod ko akabsat. Pinatay ko kano, tibukod ko nga kaanakan. Pinatay ko kano, ti apo ko na mamaka ni papa. Ikaw po hindi nga napasamak. Rimuar na dumakaso. Nagdinahamag na talaga. Nga dahil kang runan na unay. Rason no apay nga doon di kiti pasyente. Relaxid na gini naghandakan niya akin kausat ko. Nagkatahanak pa iti lisensya nga gagas.
E baga mga nagregek dahil tasikog mo. Saan, Margie? Saan mo nga nayunan ti bilang ti adon? Emang bangbangungot kaniyak. Saan mo nga nayunan pa ti bilang ti adon? Nga kinital ko ti kalintagan na nga biyag di ti lobok. Biyagan da ta anak. Ti maod da ita. Gapukin ni Apo Diyos. Nagapukin ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos ti mangtad biyag. Isumpit lang ti pumatay. Kadagit itad na nga biyag. Auntie. Manong Nemy jak ngaruden kinalkali ka gumampay nga maragregti si Kuko. Wen. Madlawan di tiyan ko dagawid ak ti lugar mi Manong Nemy. Para porcher kalsat. Hindi mamuhan na tatang kininanag ti kasasad ko. Anak. Buyong dataw na si Kog. Si Kog nga nang niya. Kasano pa itang awatong palmuter hapahap mo? May salangin nga tawan. Kung nakmalunusan ka may tulad ka na kakabsat mo. Arado mi ti amin pigsabi para king ka. Gusto mo tinaramin mo. May ladumam ka na kakabsat mo. Naggasgasto ka lang. Agtungpal ka tumit lang makiasawa nga saan nga nakapagturpos. Ipas ngayon ko ti anak ko na. Sa akong tumadla ituloy. Sardingak lang ti may sa katawan. Hindi ka nagkakarot nga walasan. Kapilitan. Hindi mamuhan ni Victor Manong Nemy nga daakon uminak manin pinasyar. Kas dati, regregaluan na karagiti prutas. No kasta ka muna ng daak. Adan na ag-asawa nga amano kanetib. Nga isang pet na rito balay, tad na kinitatang tap na maparty. Pagkaldun na tinula ka native. Sa doon pa kita itlog tinative nga manok. Kumusta ka, sweetheart? Victor? Di mo madlaw ti tiyan ko? May exercise lang dito, may katanta buyong mo. Saan nga buyong dito? Ha? Sikog. Masikugak, Victor. Papagayam. Agbaling nga ta nga panagibutas ni Victor. Alagad amon tayo no madamdama papagayam.